Sanibona. Ayikusayimini uPyramid lo, ubaba webhoyi. Ningaphatheki kabi bafowethu mhlambe akikho right. Amahlama ngabona. Ungaze uthembe wena uma ungibona ngiqholoza kanti cha amahlama ngabona anenkingana kodwa ezolo. Cha la bafowethu ngeke ngenza ivideo ekhuluma ngegama elithi uNkulunkulu. Ngithi mina leli gama elithi uNkulunkulu akulona igama elalisetshenziswa yithi abantu abamnyama before the Bible. Thina sasinegama esasibiza ngalo lo moya oyingcwele, lo moya womdali. Kuthe sekufika lezi incwadi behluleka abelungu ukuthi umkhulu womkhulu bethi uNkulunkulu ngesikhathi bezotwista ivangeli. Laselifakwa leli gama likaNkulunkulu kubantu ukuthi uNkulunkulu alifakwanga futhi kahle. Inkolo lena yencwadi ayizange ifakwe kahle ebantwini abamnyama. Esifuna ukwazi lokho, funda ihistory yenkolo ukuthi ifike kanjani inkolo esizweni sabantu abamnyama. Manje kunabantu abathizeni kunomkhulu nje engimhlonipha kakhulu futhi engimthanda kakhulu. Engiye ngambona la enkundleni zokuxhumana ethatha ivideo yami wayiphanyeka lapha wasethi mina ngithe uNkulunkulu akekho. Angaze ngithi umoya ongcwele akekho, angaze ngithi umdali akekho, angaze ngithi usonini nonini nanini akekho. Ngithe mina before iBhayibheli ikuphi esasikukhonza lokho esakulahlayo. Ngoba mfethu asikhuluma iqiniso. If abelungu laba bafika neBhayibheli they really believed ukuthi khona into eyizulu la uthi umuwenze khona okubi ungangeni khona, ngaba babulalanga abantu kanje, ngaba baphendulanga abantu abamnyama iqila. Namanje abelungu basakwenza lento yokubulala abantu ngezifo. Yini bona engabe ba driver kangaka ukuthi bebe nesibindi sokwenza okubi if bazi ukuthi likhona izulu. Hey bafethu, lento le ukuthi ke nake mcabanga silingane nangokujula futhi asilingane. Ngimxoleleke vele umuntu osuke ethi mina ngithe ngibe mina ngisho ngindlela. Can't we as abantu abamnyama sizame ukuthola kwihistory yethu omlandweni wethu as abantu abamnyama ukuthi yini le yisilekelela kudala, yini yayilekelela okhokho bethu nomkhulu bethu, lento eyenza ukuthi mabefuyile babe nenkomo amasimu ekhephuzela isivuno kube kuhle kube nje zingekho lezi zifo ezikhona manje ebulala abantu. Yini mawukhuleka ukhuleke ungakhuleka 10 years uthola ukuthi ngempela umkhulu lento ekhulekela ayenzeki. It's not everyone onenhlanhla ukuthi umewe ngedolo ekhuleka nakhona. Usuke sanenhlanhla lo muntu kuneyidalwa zakubo eziyilalelile lento ayikhulumile ayicelayo bese zihambisa la kumele ihambise khona ukuyi-answer, because umuntu udalwa nengilozi. Umuntu efika emhlabeni ufika nazo ingilozi ezimgadayo nezinhlanhla. Mina ngishongo mina akekho ngabonwayo, angishongo umuntu akekho usomandla, angishongo umuntu akekho umvela kuqala, angishongo umuntu awukho umoya engcwele. Ngithe igama esimbiza ngalo akulona, akulona. Hayi ngoba ngiphikisa ukuthi ukhona umoya engcwele, ukhona umdali owadala izulu lomhlaba. Ngikhuluma ngegama esimbiza ngalo ukuthi sadayiselwa into wrong. Labo basidayisela into wrong bathatha lokho abakwaziyo ukuthi kwakuphila. Yikho abelungu amabhunu nabelungu bayakwazi ukuthi baye entabeni bofaka igolide, bofaka imali entabeni because bayazi kunemoya ethengwayo. Thina sasingenalo igolide, singenayo imali, sasitshala siliba amasimu kuvunwe uhanjiswe konomkhulwana isivuno. Yiyo imoya esasiphiwe le ukuthi iyosigayida ukuze siphumelele. Today siyampamba sabe sifaka omunye uyisayona omunye uweseli omunye uyini omunye uyini sadividwa because babebona ukuthi masibambisene si powerful, we are more powerful together than divided.
ngiyazi awungizwa mina kodwa mina ngiyazizwa futhi anginankinga. Ithatha umuntu willing to know ukuthi ungubani, nomuntu willing to understand ukuthi uvelaphi lenkulumo le, nomuntu futhi okhathazekile ukuthi likuthini ikusasa lethu nabantwana bethu lenkulumo. Mina ngiyamazi uSimakade, mina ngiyamazi ongabonwayo engenzela izinto ezinkulu ekuphileni. Mina ngiyazazi ingilozi engafika nazo emhlabeni ukuthi asikufuni ukuthi ziyakufuna ukuthi ukuze into zami ilunge kumele ngenze njani. Mina ukukhubukela entabeni ngiyokhuluma entabeni nokhokho bami, ngokhuluma entabeni nezidalwa, yiyo into engisebenzelayo. Kukuthandaza lokho, kukhuleka ezidalweni, kukhuleka engilozini zomhlaba, kukhuleka ezithunyweni ezathunywa umbhelenqanga ukuthi zizogada lo wami umphefumulo nowomndeni wami. The moment uphuma endleleni yenqubompilo yakini ziyama kude nazo, ngoba wena zakulethela ukuthi zikuguide kule nqubompilo yakini. Lethu awubona abantu abasindiswe ngelinye ilanga uma kuthoba nezinkinga benyonyoba izinyangeni botshela ukuthi idalwa zakini zahlehla. Bakhona ababhekana nalezo zinto, kodwa ngoba sinenkani sifuna ukuzenza ngcono phambi kwabantu ukuthi abantu bephosa iminikelo kuthina nanani sikhuluma kahle. Mina nginandaba naleyo nto. Kodwa uma ungakubuyela kwi-history yamakhehla kini and found out ukuthi babenze njani mase kumele bekhuleke, babenze njani uma kumele bekhulume nezidalo. Idalo yakhuluma nasekhaya, idalo yakhuluma nasentabeni, ingilozi zomhlaba ziyalalela. Ingakho uthola amakhosi aqala ayithi mezwe empini bekhubukela entabeni ayokhuluma nokhokho bakhe, amakhosi akudala. Ekhuluma namakhosi akuba amakhehla kuba ingwevu ezakhothama athi nina bobani siyaphuma. Ukhuluma nabantu abe-understandayo lento akhuluma ngayo ukuthi okay kiwe empini manje kufanele ngimemezele amakhehla ayivele ehamba izimpi ibutho. Ngizwe kodwa ke hayi bengisho ukuthi mina ngiphikisa ukuthi uNkulunkulu leni show ukuthi uNkulunkulu khona. Mina kayena uNkulunkulu ungumkhulu womkhulu, ongumveli nqangi, umvela kuqala. Angiphikisani naloko mina enithi kukhona. Yebo kukhona but asikubizi ngendlela ekufanele senze ngayo thina ezabantu abamnyama. Silandele kwezizwe, kuyayisebenzela izizwe, akusisebenzeli thina. Siyafa sihlupheka. Umuntu phela mekaba nezimoto ezimbili uthi right, kodwa umlungu unama hectares a more than 5,000 eyedwa anegolide nedayimani phansi. Kodwa akalifundi iBhayibheli. Nalokho bulala abantu bakini. Yanikele ngabe endabeni lapha enyokeni zendaba. Bayazi ngoba bathatha lokwethu. Anginiyeke. Vele ngeke ningi understand. Right.